बीजेपी असम प्रदेश मायपुर कार्बी आंगलों नंगिसुन बिस्तर प्रमुख आलोक किरण पेन एमपी किले गफान कचिथि Samilang solong Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang adeng pen kikim kerang tang hem kang pupen long ekisom. Suri hinira krep pola pen kret chok MP fun pen kikim kerang potang jutang sa hem MP brensing ingti pen kang pu. Kardom Karbi Prime Time along peneli Virabon Kropi non beer tangton pen RJ tha Lok Sabha kilik mate election arnikate boklang dampen BJP Assam Pradesh Maipu Ranjit Kumar Das lapen area sanghotum chiting ora troxer ni kang samapor difrong supi along nang pale Lok Sabha kilik arnikate boklang dampen chiting ora troxer ni BJP Assam Pradesh Maipu Ranjit Kumar Das Karbi Anglong nang pale along le diffuse circuit house along bohanang dosi Karbi Anglong ke wanga theke jasemet Lok Sabha kilik aphan pusining je Nini ne thom angbong Karbi Anglong along bistar pramukh alok kiron pachetang ji posonta alang dipirta mailong pherang kya phan than pachini polling station along tin vote ke jaga hot kelang chari ja phan lak ke thomra suri thom kebra ke thom bistar pramukh biji posonta BJP Assam Pradesh Maipur Das pen pachini thu বা কারবার জাজমেন্টের কথা আহে না আমি ইতিমধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কারণে আমি রাজ্যিক নির্বাচনী আয়োগক আমি কেইবাবারও অনুরোধ জানাইছো আনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে আমি যোৱা এপ্ৰিল মাহতে পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এনআৰচি কাৰ্ডৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো বেলেগ কথা আমি আগষ্টত কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যাতে পঞ্চায়েত নিৰ্বাচন আৰু আমাৰ ডিমা হাছাওৰ যে কাউন্সিল নিৰ্বাচন তাত যাতে অনুষ্ঠিত কৰে কাৰণ যেহেতু ডিচেম্বৰ 3 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ টাৰ্ম যেহেতু শেষ হ'বগৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে ডিমা হাছাওৰ যাতে নিৰ্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসমূহ অঞ্চল পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ ডিমা হাছাওৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে স্পেচিয়েল সেশ্যন ৰখা হৈছে কিহৰ কাৰণে কৈছে এইটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে পাহাৰৰ যিসমূহ সমস্যা সেইটো অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত হ'ব লাগে অকল 5জন বিধায়কে নহয় আমি 126 জন বিধায়কে জনাটো উচিত কাৰণ কিয় এইটো যদি অসমৰ এটা অংশ গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰো ভূমিকা আছে আজি সেইকাৰণে অসম বিধানসভাত পাহাৰৰ সমস্যা লৈ পেলাই যি উল্লেখযোগ্যভাৱে যি আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পাহাৰৰ ৰাইজেও আমাক ধন্যবাদ জনাব কাৰণ কিয় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ক্ষমতাত অহাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত এই ব্যৱস্থা নাছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত কিবা পাহাৰৰ কথা ওলালে বহাই থৈ দিয়ে মানুহক কথা আলোচনা কৰিব নিদিয়ে কিন্তু আমি সকলোকে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব দিছোঁ আজিৰ পৰা দুদিনমান আগতে এই পাহাৰ অঞ্চলৰ মানুহ গৈ পেলাই দিল্লীৰ লগত যি আলোচনা কৰিলে যে দিল্লীৰ পৰা পোন ফুটাই কৰি তেওঁলোকক মানে পুঁজিৰ ব্যৱস্থা যোগান ধৰিব বুলি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে এইটো কিহৰ এটা ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তাৰেই পাৰ্ট এইটো গতিকে সেইটোকুৱা ধৰণৰ কথাটো কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই বীৰেন সিং ইংতি ডাঙৰীয়াৰ দিনততো হোৱা নাই কাৰণ তেখেতেতো শুই থাকোঁতে গ'ল গোটেই আজি যিমানটা দিন সেয়া হৈছে আৰু শুই থকা মানুহজনকে প্ৰতি বছৰে বাৰে বাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে তাতে নিৰ্বাচন কৰি পঠায় কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে জাগ্ৰত হৈছে এইবাৰ শুই নথকা মানুহক ইয়াৰ পৰা লোকসভাৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি পঠাব বুলি ইতিমধ্যে ডিপু অঞ্চলৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিৰটামা আলং দুনমাই ফুলং কি ফাংচো ডেপুটি চেয়াৰমেন ৰিতেশ ইংহি ইএম ৰতন তেৰণ মধুৰ্য থেকিয় ফুকন পেট চেংলক পেন আনাসং জাতুম চেতং দুন Samilang soha waralong chitini phaing kora choksi ani Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram nohang adeng pen kikim kerang tangadim kang pulapen long ekisamasai kedeng birta karni sasa hemalong birta nangle Korkanthi constituency ang kang pregjamadi malong kaching thoramo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen sai kedeng Samilang so lems go down ketang tanga hem kimi kang pulapen sikakuti kebatang kapen auditorium hall indoor stadium pen gallery pen cultural complex along open stage hem kikim kerang ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen danglok EM lapen MSC tumadi dengpen long ikisompon pado Borjan constituency HDP along Borjan Zonal Committee atumaphan panongsi chitini phaing kora troxy arni ada porphai krisia pormalom kidamtang suri nira krep pholapen kret truck MP fun pet kikim kirang pontang jutang sahem MP brensing india redengpen kangpu pona birta katnu saprangke ananterang pen birta napale Borjan HDP Zonal Committee atumaphan panongsi MP brensing ingti methang development fund pen pakim parang ponlo DRDSI kamatumaphan Labang sohem kikim kerang ke patang ponjia phansika lak phoan panong ponsi apora tengpen patang ponlo DRDSI kampen
MP Development Fund Bank Kim Kirang Tang Hem Kang Pupon Amai Kichari Pon Laki Juna Singh Teron Pen Juna Singh Tokpi Pensi Alhui Kipachinia Por Enlo Alhui Sarpua Man Pen MP Biren Singh Ingti Manpeng Alhui Man Pen Chandra Kathar Kasang Terangpi Suren Singh Nar Samson Ingti Bida Singh Rongpi Kasang Tisopila Pen DRDA PD Engineer Tumpen Chenglok Jutang Kaching Hon Kithegi Tum Jutang Dunsi Jutang Sa Hem Kimi Kang Pualong RDP Dun Arna Mahuang Kai Tame Hangpi Garanji Nasinili Tumta Ninghe Alang Lipan Puthot Anso se Kaprek se Tame Kangkulong Poke Ilitum Alang Lipen Kupai Kachiton Lake Amnam Ahir Jume Kilong Kusinili Utamji Ajutang Aparman Apat Nilitum Ladak Jong Sitame Borjan HDP Zonal Committee tum MP aphan lok ke chopha adun ateng pen MP hin pen thek an ke akira ke pachera phan lam the ka chipi ateng pen jutang asa hem kim rang pilo MP hin pen kangpua mai lok RD dokrong lam the jaisi mai misaning samjin pen pachun ponlo namalam so por phan bir damoing tamanik sena J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Aturkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Aturkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Assam. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Assam. For more details, please contact 97748-73915, 7896-169021 or 957-988-008. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo people thar biar talang wangthulo MP kelek mati election arnikate bok lang dampen BJP Assam Pradesh Maipur Ranjit Kumar Das sitting gora choksi arni dimahasau humri dampusi haflong benilituma pherangke Suraj Burman Karni salam birta nangpale
Ningkan Suri Hinira Crescer Cap MP Kilega Pan Chiting or Troxy Arni. BJP Assam Pradesh Maipu Ranjit Kumar Das Dima Hasaulong Humri Dampen Bang Suri Hinira Parun Ner Kepa Bang Pubang Piat Tumapan. Bistar Pramuk Alo Rondam. Bistar Pramuk Alo Kirona Mailong BJP Assam Pradesh Maipu Long Kipangcho. Dima Hasaul Tunamas Council as EM Dubalal Gorosa Chairperson Ranu Langthasa. BJP District Committee a Maipu. Nipolal Hojaipen Chain Long Penan Songja Dokche Tongdun. Promuk Alo Kirona Mai at El Dologapu Sports Complex along Sikpado. Krishak Adhikar Suraksha Samiti Pen Chiting Kora Troxiani Difu Club as Hemalong Karbi Anglong Farmers Meet Pado. Krishak Adhikar Suraksha Samiti Pen Kibi Karbi Anglong Farmers Meet along Pachatonsi Pokojan Subdivision Surihajana Mekar Hemari Tokbila Pen West Karbi Anglong Asor Kamsing Rong Parapan Best Farmer along Epajir Karbi Anglong Tonamas Council EM Rotonteron Arideng Pensi Nong Ekilong Dunatumapan Nong Epajir Pon Lasoja Megadap Thing Pia Klim Ke Lama Kang Thurlapen Bang Pomai Kang Ni Pensi Farmers Meet Bang Cheng Hajurika Farmer of Karbi Anglong for the year 2018 by the Agriculture Department of the Karbi Anglong sector আমি বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে বহুত আগবঢ়িবলগীয়া আছে আৰু আমাৰ অৱেৰনেছ বহুত কৰিবলগীয়া আছে যে আমাৰ খেতিবিলাক আমাৰ যিবিলাক গাঁৱলীয়া খেতিয়ক আছে মই অলপ আগতে মিটিঙতো কৈছোঁ যে তেওঁলোকক আধুনিক খেতি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা যায় কেনেকুৱা আমাৰ উৎপাদন বেছি কৰা যায় আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভয়াৱহ পাহাৰত ভাল আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মই তেখেতলোকৰ ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ Ulo lasin nili ningarong pik pini nang litumang no nili la solamit he nang ninjelong pod nang litum phan nili phan lamit he nang karjio pod nang litum phan ta reporter hin pen aphan ta nang litum phan ningarong pik nang litum phan an society pading nang litum khe phan ka ching thura pod lasin nili ta khiti ki choklem pen si nili bot non anta nili sakori aveta nili hem ji solai bo nang lilo non pipe khiti lo deke non na khiti do nili men supia khiti do nimutea khiti do me soke kalang soke do sok ta nili phan la kas na sahin penang ipia chili do la he chilin ta sok nili ipi nili juha ta do la pen ke black rice pudo la ta do pen ke basmati sugandhi pudo nili la he an idio sare hin pen ta nili he chili long pen nili claim pen nili mithang tractor ta nili mithang si chisolai ason si nili ki kle choklem po mi tum phan la mathalo je ili tuma khei long pen bangke thu pen ki claim pon pe pulu tang te litum long men ke nang charli dum de lasi nili matha banili la son ta claim pon je nili gari ponoi nang litum jang thu che thai ponoi nang litum kheti cha chokle moi ako kheti ki chokle malo gotta chiklu jon krihini pen ani sia kheti choklem chotke kheti ok pupe apod ilitum ke bari bithung ga chipang chu nang ji bari bithung akama choklem nang ji puson si nili tum han kum pen praya munit nili long nang ching kidun mata nili long nang chilang dun tum alang litum ta non choklem bo khiti do la pen so khiti do la pen do tula he na khiti bang ni claim dun lo phari hini la pen no ko bang chiti ki dun lo phari pri do ning kan is long pen mene la no khiti bang ke dor ke bang ador amui pi thek de rapo pene 500 ador la son bang ko long te ahu pen pene ador aveda rahu tadu mati di si ador bang ohut long e nili 3 lakh 4 lakhs long kai la pen pene 500 ador hut long de la 2 lakhs 50 wan anatang ka long la hena khiti bang kon an long ne hena bang ke la ke chiri pen 50 60 mun olai Jongthung lunse tibong araratum pen chapatir pi ponsi chitini phai inkora troxy ani ada por phai keba por malong pen Karbi Anglong Tonamas Council MC Lunsing Teron lapen akimi Mahamaya constituency VDC chairman Harsing Ingling atumapan Karbi Aron pen karchupon padu Karcho Amailong Jongthung Local Committee Amai Phu Mongol Singh Dimung Pen Kichupen Phupon Amailong DYM Dun Mai Phu Jiten Timung Pen Simai Ki Phalam The Jai Pon Lo Labang So Amailong Alhui Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Tonamas Council MEC Lunsing Teron Manpeng Alhui Aman Pen VDC Chairman Harsing Ingling Samilang Sa Block Mondola Chunbang Babuti So Penan Parta District ST Morcha Amai Phu Rupmo Topi Pen Danglok Ongdunga Bang Phu Bang Phetum Ta Chetong Dun Mai Long Lunsi Timung Arong Asar Burasing Timung Pen Lam Thike Jai Pon Ke Mahamaya constituency Araratum Ningka Chethela Pen Ninga Chingsam Karbi Anglong Tonamas Council MEC Chimandet Pen Hawaralong Towar Pen Danglok Ason Kachik Thurasai Rat Parman
aphan ke 1p lapen non akimi VDC chairman Harsing leng aphan chairman Arpu ke pekpon aputhak ningkang sampen deng salang litum aphan Karbi aron pen karchu padu lapen anpar ta alang litum banghini akailong rata pharman iklem ke dampi ke messenger aphan hirjume hangpi ponlopusi mailong jai akimi VDC chairman aphan karchu aputhak ningkarong alam the pen rata tum aphan kachuro pon padu Karbi prime time biota bangila mas kangton paniklom dumit thagmi kurmang tho